Mae Cywain yn dathlu'r 10 eleni ac mae yna 4 o gwmnïau'n cael eu cynrychioli yma ar y Stondin. Mae yna gwmni teuluol yma hyn, tad a merch. A Charmaine, be di hanes y cynnyrch Earl's Kitchen yma? Wel, mae dad wedi bod yn coginio'r y saws a'r marinade ers 40 mlynedd a mae pawb yn really hoffi nhw a wnaethon ni jyst cymryd y cyfle cael y cymorth gan Cywain i trio jyst roi'n war y march yna di pawb cael nhw gatra. So whose idea was this partnership then? Well, my daughter got me to market it because everywhere I've worked, people's loved it. Everybody wants your sauce? Yes. So what's the secret then? Well, it's a good recipe, especially with chicken, fish and pork. And for vegetarian, you can stir fry it, good with pasta. Lovely. So it's very fitting that we should be doing it here because it was a Welsh chef, Dave Richards, taught it me. Really? Oh, wow! Felly sut ymateb ydych chi wedi cael i'r saws yma heddiw? Really positif. Mae pawb wedi bod yn joio fe. Mae plant bach wedi bod yn annog rhieni i brynu, so mae wedi bod yn really dda. Werth dŵad yma, mae Cywain yn rhoi llwyfan gwych i chi fel cwmni am hynny, dydy? Ydyn, ti'n mynd mor cefnogol ac yn cysylltu ni efo fel arbenigwyr mewn adrannau gwahanol o busnes sydd yn really helpu. Cychwyn da. Ers mae busnes yn mynd? Wel, ni wedi lansio heddi, ond wedi bod yn paratoi ers haf diwetha. Dipyn o waith yn dydi, felly da ni'n dymuno pob hwyl i chi all the best with Earl's Kitchen. Diolch am y sgwrs, mi dwn ni mlaen i fan hyn rwan ta. Da ni'n mynd i diddewi rwan, Halen Dewi. Helo sir, be di'r enw? Ben dwi. A be di hanes y cwmni yma, Ben? Sorry? Be di hanes y cwmni? Tell me about the company. Dwi'n dechrau y cwmni Halen Dewi yn, ers 2 blynedd yn ôl. Just yn amser spa, achos dwi'n gweithio yn y Coleg Sir Benfro. A nawr, gobeithio cyn bo hir, byddai'n redeg y cwmni dros ledled Cymru, delis a'r siop arbennig. A dweud wrtho i beth sydd mor arbennig ta? Beth sydd mor special am Halen Dewi? Wel, dwi ddim yn defnyddio nwy neu trydan, just hael, just a hael. A mae digon o hwnnw heddiw. Na fo, mi roi lonydd i ti pob hwyl. Mae hwn yn lwyfan gwych i chdi thai. Lle da ni rwan ta Ginger Jones? Ginger Jones. Wel, Sian, be di hanes y cwmni yma? Wel, nes i gychwyn rhyw 2 flynedd ar ôl, gwerthu mewn marchnadoedd lleol i Gaerdydd. Ac mae'r busnes yn tyfu rwan, so da ni wedi cychwyn gwneud cookies, cyffig heddiw, ac amrywiaeth o fudge gwahanol. A phob math o flasau gwahanol hefyd yn does? Flasau, mae'n rhyw 11 o flasau normal, wedyn mae gennym ni rhyw 4 o rei vegan ar hyn o bryd hefyd. Reit. A os da ffefrynna, beth sy'n gwerthu ore? Mae'r gin and tonic, y gin a blackberry wedi mynd yn llwyr. Ydi o? Do, wedi mynd. Mae hynny'n yn arwain i at y Stondin nesaf, dwi'n meddwl. Pob hwyl i chi hefyd. Hello, Maria. Hello. Sut wyt ti? Iawn, diolch. And your name, sir? Rob. Rob. Having a good day? Not too bad, thank you. Da iawn. A bit warm, ydy. Falle bod gawn ni rhyw ddiod bach rwan, rhyw lymed bach. Be di hanes y cwmni yma? Tell me about the company. We started just over 12 months ago in Rob's Kitchen in Llanfairpwll. Okay. And what are you selling? We've got 3 different gins. We've got classic London Dry, rhubarb and vanilla, strawberry and pink peppercorn, and spiced rum. Which is your favourite? All of them. Which is your favourite then? Strawberry and pink peppercorn, because it's made with fresh Anglesey strawberries, so it's quite special. Okay. Is it very strong? Yes, it's 40%. Okay. Try some? Yes, and afterwards I'll try to say... With a bit of tonic. Oh yeah, but I have a bit bach o tonic efo, syniad da. Okay, so what's so special about this then? We use all local produce as much as we can, so we get the strawberries from Hooton's in... Yeah, by Newport. Bryn-Shenkin. Bryn-Shenkin, yeah. Okay. So da ddeill am yr pwll ar ôl hwn fydd yn gamp. Llawer pwll gwyn gylch, gerwch yn Robert Llandis i lygog o goch. Da iawn. Pob lwc i chi. Diolch yn fawr. Neis iawn. Waw.